Nā, kei te whakarite-rite ngā mautere o Tonga mo te tainga atu o te tū pāpaku o tō rātou kīngi, ara o George Tupou te tuarima, ki reira hei te rā hina. Kei te ngā kaupauringa uri o Tonga e noho ana ki tēnei whenua, i te korenga o rātou i whai wāhi ki te poroporo aki i tō rātou kīngi. I te tūmanako kē rātou kia mauria mai tōna tū pāpaku ki konei hei tangi mō tea mā rātou. Hioi, kei ngā tōpito o Tonga i tēnei wānei te wai poroporo me te pango e iri i hoana. Hei tohu i te rā waki-wakitanga. At the moment, it's kind of a mellow mood. You can start to see some of the shops and some of the places actually put up the signs of mourning with the black and the purple material, which is it's the colours that they use in terms of funerals here. So out the shops, they've already started to put that up. We've seen it in town today, a few more putting it up. Hei tērā rā apa te uhunga o te kīngi.